Il-klikka estremista tal-Partit Laburista komplit bl-attakki fuq l-istituzzjonijiet kif qed tibqa' trawwaħ biex tferrex dan is-sentiment ta' antagonizmu lejn dawk kollha li fajnejhom huma kritiċi lejn il-Gvern, manuvri li qed jitmexxew l-aktar minn nies bħal JC Mikallef, Neville Gafa u Karl Stanjo Navarra. Dawn l-estremisti tal-Labor mhux jaraw limitu u spiċċaw superjuri fuq il-klikka tal-mexxej Laburista Roberta Bela. L-aktar każ riċenti huwa l-attakk ta' Neville Gafa fuq l-Ombudsman Joseph McKeon bl-esponent Laburista juża aġġettivi bħal puppatur u artit. L-eks imħallef spiċċa fil-mira tal-klikka estremista tal-Labor u kien l-aħħar vittma ta' dawn l-attakki oxxeni li qed jiġu pubblikati online regolarment, artikli bla doċċ b'lingwaġġ aħrax u partiġjan u fturija ċara li Bela tilef kull kontroll. Fl-aħħar jiem l-estremisti tal-Labor komplew ixerdu din in-narrattiva aggressiva kontra l-Partit Nazzjonalista u dawk kollha li ma jaqblux miegħu, tant illi Neville Gafa qed jinsisti li hemm impjiegi mal-Gvern illi għandhom imorru għall-Laburisti biss. Fil-fatt jekk qatt kien hemm dubju min qed imexxi lil Partit Laburista bħalissa, illum dan nistgħu neliminaw ħal kollox. Il-fanatiċi u l-estremisti Laburisti għandhom mhux biss lil Prim Ministru Roberta Bela f'idejhom imma anke lill bqija tal-Ministri u jekk int nazzjonalist ma tistax taħdem mal-Gvern Laburista.